dufite ubwoko bw'imitima gusa ine. Rero uyu munsi wa none umuntu arabasha kumenya umutima wiwe nuwuhe. Amen. Ariko mwumve ubu bwoko bw'uyu mutima, ngo amaganya y'isi, ngo n'ibihendo by'isi, ngo n'ubutunzi bw'isi, ngo none ngo bikinjira ngo muri uwo mutima ngo bikaniga iryo jambo ngo ntigere. Nukuvuga ngo rero igituma mubona abantu badahinduka, impamvu mubona ijambo ry'Imana ritera mu buzima bw'abantu, abantu batera imbuto nziza, ikibazo si ijambo ry'Imana, ikibazo si abavuga butumwa, ikibazo ni ubwo bwoko bw'umutima bumeze nk'amahwa. Biragoye cyane kuko iyi mbuto ishobora kwera mu mahwa. Mwiriwe abandi mwaramutse aho muherereye mwese, turabashuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Twonge kandi kuba kaze muri uyu mwanya mwiza dusangira ijambo ry'Imana. Imitima yacu irishimye cyane kongera kuganira ijambo ry'Imana hamwe namwe mwese mudukurikira. Karibu cyane, Imana ibahe umugisha. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenga Imana. Mana Data, Mana ikomeye, byiringiro bitangaje, turagushimiye kubw'uyu munsi, kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe butangaje kandi buhebuje. Turakwiyegereje muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryawe na bene Data bose badukurikiranye. Mwami Yesu, reka Umwuka Wera aze abashe kutwumvisa no kutushoboza kuganira ijambo ryawe ndetse no kuryumva. Umuntu wese Mwami ubane nawe kandi umufashe kugira ngo abashe kumva ukuri kw'ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo icubero k'ibicyawe. Reka Umwuka Wera aganze kandi akora ubushake bwawe. Urakoze Mwami Yesu, bana natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisabye kandi tubishimiye. Amen. Haleluya. Tubaye ikaze kandi muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Abo duherukanye bwize iminsi myinshi tutabonana, tudaherukana, ndabasuhuje mwese. Imana ibahe umugisha. Hari ijambo nifuje ko tuganira, Umwuka mpatiye ngo turiganire namwe, ryaramfashije, ndifuza ko nawe ryagufasha icyo Yesu yavuze, kubera ko Yesu aradukunda cyane twese. Reka dusome mu gitabo cya Mariko, turasoma tuganira umwanya muremure cyane. Mu ijambo riri muri Mariko ibice 4, hari umugani tugiye kuganira hamwe, mwumve icyo uyu mugani uvuga. Ni umugani uri muri Mariko ibice 4, ariko reka duhere ku murongo wa 13. Arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uyu mugani? Indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, aho nibo bamara kumva uwo mwanya, Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya bararyemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo, bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganwa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranwa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo z'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntigere. Kandi abagereranwa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60,
undi 100 bityo bityo. Amen. Bwana asifiwe sana. Iri jambo tugiye kuganira ubwoko bw'imitima. Ubwoko bw'imitima Yesu yaravuze. Dufite ubwoko bw'imitima gusa 4. Rero uyu munsi wa none umuntu arabasha kumenya umutima wiwe nuwuhe. Amen. Buri muntu wese aramenya ese mfite uwuhe mutima. Tugiye kuganira uyu mugani Yesu yabwiye abantu, yarashatse kubabwira ubuzima bw'imitima y'abantu. Maze kumva rino jambo, umwuka amaze kunyigisha rino jambo, harimo kubera ko abantu bumva ijambo ry'Imana. Twese iyo mitima ko ari 4, ubwoko bw'imitima n'ubwoko 4 nibwo tugiye kuganira uyu mugoroba wa none. Umutima wa mbere, ubwoko bw'umutima wa mbere ni umutima ugereranwa no mu nzira. Amen. Aha Yesu yaciye umugani kugira ngo bumve icyo yarashatse kubigisha, abaha umugani wo kubiba imbuto, umubibyi n'imbuto naho zibibwe. Nukuvuga ngo rero imitima yacu ni ahantu imbuto zibibwa. Imitima yacu ni kibanza Imana iteramo ijambo ryayo. Nukuvuga ngo rero kudakura kwawe, kudahinduka kwawe si ikibazo cy'abavuga butumwa, si ikibazo cy'ijambo, ahubwo ni ikibazo cy'umutima, ni ikibazo cy'ikibanza iryo jambo riguyemo. Amen. Mani bawumugisha, ndabizi ko muri buzumve cyane. Bamwe bumva ijambo ry'Imana bagahinduka, abandi twese turi mu rusengero, bamwe bagafashwa abandi ntibafashwe, bamwe bagakizwa abandi ntibakizwe, abandi bakihana abandi bagahinduka, abandi bagakomera, abandi bagasubira inyuma, abandi. Ikibazo si ijambo, ikibazo si ivugabutumwa, ikibazo si umukozi w'Imana, si umuvugabutumwa. Ikibazo ni umutima, ni ikibanza cy'umutima wawe. Uyu munsi rero tugiye kuvumbura imitima, amoko y'imitima. Buri muntu wese amenye umutima we umeze gute, nikiye kibanza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Reka tuvuge ubwoko bwa mbere bw'umutima. Yesu abigishwa ngo amaze kubacira uwo mugani abantu, ababwira ko ngo umubibyi yafashe imbuto ngo azitera mu nzira, ngo mu mwanya mutoya ngo inyoni ziraza zirazitora. Yesu abigisha rino jambo rikomeye cyane. Inzira ni ubwoko bw'umutima. Hari bamwe bumva ijambo ry'Imana, ariko kubera kuko zatewe mu nzira, Satani akaza akiba rya jambo, tahinduke, ubuzima bwe akasa nkaho nta kintu cyabibwe mu buzima bwiwe. Dufite ubwo bwoko bw'iyo mitima. Imitima imeze nko mu nzira, baraterana barasenga bumva ijambo ry'Imana. Imana kubera kuko ishaka kubiba ijambo, ishaka guhindura ubuzima bw'uwo muntu, ariko kubera ko umutima we umeze nk'inzira, tibikunde kuko iyo mbuto ibasha kwera cyangwa ibasha kumuhindura, kubera ko itewe mu nzira. Umwanya muto Satani araza akiba rya jambo. Nico bituma mubona abantu benshi barumva ijambo ry'Imana, baraterana ba mu rusengero, ariko ntibahinduka. Baje gusa mu rusengero, ariko ntibagira ico batahana, ntibagira ico bunguka mu materaniro y'abera. Kubera ko amateraniro y'abera tuba tugiye kunguka kumenya ubushake bw'Imana. Iyo umuntu rero aje guterana, iyo umuntu aje mu materaniro, umuntu akumva ijambo ry'Imana, umuntu akumva ubutumwa bwiza, ariko ntiyagira ikintu gihinduka mu buzima bwiwe, n'abandi bakavuga ngo umuvuga butumwa ntiyamfashije, abandi bakavuga ngo njewe sinafashijwe uyu munsi wa none. Ikibazo si umuvuga butumwa, ikibazo n'umutima wawe umeze nk'inzira. Umeze nk'inzira kubera kuko
ngo zimwe ngo zabibwe mu nzira ngo zigire umwanya mutoya, kandi abo bantu baza bishima, abantu bakishima bakanezerwa mu rusengero, bakagubwa neza ndetse bakavuga ngo twafashijwe cyane, ariko umwanya mutoya kubera ko imitima yabo ari mu nzira, ngo none ngo Satani ngo kaza karifata ngo karijana. Ubwoko bwa mbere bw'umutima ni inzira, busa n'inzira, nta mbuto ishobora kwera mu nzira. Nimba umutima wawe umeze nk'inzira, ntabwo ushobora, ijambo ry'Imana ntirishobora kugira icyo rikumarira. Haleluya. Ijambo ry'Imana ntacyo ryo kumarira mu buzima bwawe, kubera ko unezerwa umwanya mutoya, ariko kubera ko umutima wawe umeze nk'inzira, hanyuma Satani azaza agakuramo rya jambo, ukibagirwa. Tuse n'umuntu uvuye mu materaniro, tuse n'umuntu wumvise ijambo ry'Imana, tuse na wa muntu wafashijwe mu wa mwanya, kubera ko rya jambo nta mwanya rifite mu buzima bwawe. Rya jambo ntaho rishobora, Satani yaryibye yarijanye. Rero dufite abantu benshi bafite bene uwo mutima, Satani azabiba ijambo kubera ko imitima yabo imeze nko mu nzira. Yesu arakomeza, reka turangize uwo mutima tuje mu bundi bwoko bwa kabiri bw'undi mutima. Haleluya. Umutima wa kabiri Yesu yantangaje cyane, ngo nizabibwe ngo ku rutare. Mwumve uko havuze ngo zabibwe ku rutare. Izabibwe ku rutare, ku kara, nibo nuko nuwumvise ijambo uwo mwanya araryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bagakomera umwanya muto, iyo bahabayeho amakuba cyangwa kurenganwa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Bene data bavandimwe, mwumve ubu bwoko bw'iyi mitima. Umutima umeze nk'ibuye, umutima umeze nk'urwara. Murabizi ko abantu benshi swata bahinze n'abandi bazi guhinga, biragoye cyane kuko imbuto ishobora kwerera hejuru y'ibuye. Nukuvuga ngo rero kugira ngo imbuto yere, nuko igomba gushorera imizi, hagomba kuba ahantu hashorera imizi, kugira ngo ya mizi ibashe kugaburira igiti, cyangwa ibashe konka amazi kugira ngo cya giti kibeho cyangwa kibashe kwera imbuto. Aha rero Yesu avuga ijambo rikomeye cyane kuri aba bantu. Arababwira ngo ni abantu basa bumva ijambo ngo bakaryemera, ngo kandi ngo bakarinezererwa, ngo ariko ngo bakanezererwa ngo umwanya mutoya. Amakuba n'ibyago n'ibigeragezo bikomeye cyane ngo byabazaho, bazira rya jambo bumvise ngo bikabagusha. Reka mvuge rino jambo rikomeye cyane. Abakristo kuko ibibaza hejuru y'ibigeragezo, kuko abakristo cyane batinda mu gusengera ibigeragezo. Reka nkubwire kino kintu. Ibigeragezo ni imbaraga z'Imana ziduhesha kugera ku cyo Imana ishaka kuduha. Ibigeragezo ni ikidufasha, ni igifasha abakristo gukomera mu gakiza. Ibigeragezo ni sapoti, ni ubufasha bw'abakristo gukomeza guhamya umwami Yesu no kumenya urwego tugeze mu kumenyamo Imana. Reka mbasabe kino kintu kiragoye ariko mucemere, mureke mwishimire kugeragezwa, kuko kugeragezwa ni imbaraga zisukumira umukristo kugera ku cyo Imana imushakaho. Ibyo zose hari ibigeragezo biza bishaka kugeza ku masezerano, hari ibigeragezo biza bishaka kugukomeza mu gakiza, hari ibigeragezo biza bikeneye kugira ngo kwizera kwawe kugaragare,
hari ibigeragezo biza kandi mwumve rino jambo ngo bageragezwa rya jambo bumvise ngo bakarizira. Ni ukuvuga ngo mwumve ikintu gikomeye cyane, abizeye Imana barabizira. Abizeye ijambo ry'Imana, kwizera ijambo ry'Imana, kunezererwa ijambo ry'Imana. Iyo umuntu anezerewe ijambo ry'Imana ashobora kubizira. Iyo umuntu yumvishije Imana agafashwa ashobora kubizira. Haleluya. Rero abantu bamwe rero bagereranyijwe n'uyu muntu. Mwumva ubwoko rero bw'umutima. Dufite abantu benshi koko bumva ijambo ry'Imana bagafashwa, bakanezererwa kandi bakaryemera, ariko kubera ko ubwoko bw'imitima yabo ari akara, ari ibuye, imizi ishobora kwinjira cyane mu butaka ngo akomere, ngo bakomera umwanya mutoya, ngo izuba ryaza, ibigeragezo byaza, ibibazo byaza, intambara zaza, ngo nono ngo kandi ngo bakazira rya jambo bumvise ngo bikabagusha. Icyo ni igice cy'abantu benshi bananijwe n'ibigeragezo kubera kumva ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakeneye gukizwa, abantu bumva Imana, ariko kubera ko bahura n'ibigeragezo bikomeye cyane bishaka kubimira agakiza, bishaka kubimira gukomereza mu bushake bw'Imana, nono bikabasubiza inyuma bya bigeragezo. Nono bakishimira ijambo ry'Imana umwanya mutoya kandi baryemeye, ariko ntibakure, ntibahinduke, bakishima igihe gitoya, nono rya jambo ntirigira icyo ribamarira kubera ubwoko bw'umutima wiwe. Semene amen. Haleluya. Dufite rero, nimba uzawumva ijambo ry'Imana ukanezerwa amateraniro kandi ukaryemera, ariko wasohoka rya jambo ntirigira icyo rimara mu buzima bwawe, rya jambo ntirizana impinduka mu buzima bwawe, rya jambo ntirizana imbuto mu buzima bwawe. Ikibazo si ijambo, ikibazo si uko utafashijwe, ikibazo umutima wawe uriho ibuye, nurwara, nta mbuto yo kwerera kurwara, nta giti comerera kurwara kwibuye. Amen. Ubwo ni ubundi bwoko bw'umutima, kuko turaganira amoko ane y'imitima. Reka twongere turebe ubundi bwoko bwa gatatu bw'umutima Yesu yavuze ku murongo wa 18. Abandi bagereranwa n'ibizibibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo binjiye mu mutima biniga iryo jambo tigere. Mani tubabarire cyane. Ahangaha ni igitangaza gikomeye cyane. Abantu benshi barumva Imana, abandi bagafashwa kandi bakamenya Imana kandi bagaterana, ariko mwumve ubu bwoko bw'umutima. Yesu yavuze ngo izi zigereranwa n'izatewe mu mahwa. Aya mahwa Bibiliya irabivuze neza, mwumve icyo aya mahwa agereranwa. Ni ukuvuga ngo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo byinjiye mu mutima biniga iryo jambo tigere. Mwumve rero ibintu byaye biniga ijambo ry'Imana ntirigere mu buzima bw'abantu. Ikintu ca mbere irari, abantu bararikiye iby'isi. Icya kabiri, abantu bararikiye ubutunzi bw'isi. Abandi bararikiye ibihendo by'isi, ngo biza byinjira mu mutima w'umuntu ngo bikaniga iryo jambo ngo tigere. Abantu benshi ijambo ry'Imana ntirihindura ubuzima bwabo kubera ko bakunze ubutunzi bwinshi cyane. Abandi bafite amaganya y'isi, abandi barashukwa n'isi, ibihendo by'isi ni byinshi.
irari ry'isi ni ryinshi, kubera kuko bafite irari ry'isi, kubera ko ubuzima bwabo butigeze buhinduka kubera irari ry'isi. Abandi bakunze ubutunzi bw'isi, abandi bararika isi, abandi bafite ibibashuka ni byinshi cyane, none ngo byinjira mu mutima w'uwo muntu ngo bikaba nk'amahwa, ngo bikaniga iryo jambo ntigere. Mureke mbabwire inshuti zanje, Imana iragukeneye ko wera imbuto. Amen. Dufite bene abo bantu benshi cyane, nico bituma abantu benshi bagera mu butunzi bakanebwa. Abandi kubera abatunzi biragoye cyane kubona umutunzi usenga, ni bakeya, ariko Imana ikeneye abatunzi basenga. Yobu yari umutunzi kandi yari umukiranutsi, ariko yubahaga Imana, yari umukiranutsi, yarasengaga Imana. Amen. Ariko mwumve ubu bwoko bw'uyu mutima, ngo amaganya y'isi, ngo n'ibihendo by'isi, ngo n'ubutunzi bw'isi, ngo none ngo bikinjira ngo muri uwo mutima, ngo bikaniga iryo jambo ngo ntigere. Nukuvuga ngo rero igituma mubona abantu badahinduka, impamvu mubona ijambo ry'Imana ritera mu buzima bw'abantu, abantu batera imbuto nziza, ikibazo si ijambo ry'Imana, ikibazo si abavuga butumwa, ikibazo ni ubwo bwoko bw'umutima bumeze nk'amahwa. Biragoye cyane kuko iyi mbuto ishobora kwera mu mahwa. Amahwa azaniga imbuto, amahwa azaniga imbuto, ntabwo iyo mbuto ishobora kwera kubera ko ayo mahwa ntabwo ashobora kuyemerera gukura. Rero dufite abantu benshi, ubutunzi, amafaranga, irari ry'isi, amaganya, ibyo bintu byose bigenda biniga ijambo ry'Imana ntigere mu buzima bwawe, ntirigira icyo rikumara, ntirigira icyo, kandi waryumvishe, kandi uhora mu rusengero, kandi uhora mu nzu y'Imana, ariko kuko udahinduka, kuko ijambo ry'Imana ritera imbuto mu buzima bwawe. Reka ndangirize kuri ubu bwoko bwa kane tunarangiza. Aravuga ngo kuri 20 ngo kandi abagereranwa na za zindi zibibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, imwe 50, indi 60, indi 100, bityo bityo bityo. Nukuvuga ngo rero uyu ni umuntu, ubwoko bwa gatatu bwa kane bw'umutima, ni umuntu ufite ubutaka bwiza, ubutaka bwera. Haleluya. Mwumve ikintu Yesu yaduhamagariye rero, muraza kugisanga muri Yohana igice, Yohana 15 ku murongo wa 16, 15, Yohana 15 ku murongo wa 16. Mwumve uko havuga, haravuga ngo simwe mwantoranyije, ahubwo nije wabatoranyije, kandi bashiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzasaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Mwumve, Imana yaturemeye kugira ngo tugende twere imbuto, kandi izo mbuto zigomba kwera ziri mu butaka bwiza. Ubu n'ubundi bwoko dukenerewe kugira mu buzima bwacu. Ndakwingingiye kugira ngo utunge umutima ufite ubutaka bwiza. Ijambo ryose ry'Imana niriza mu mutima wawe rizera. Sengera umutima wawe ube umutima bubu butaka bwiza bwera. Amen. Bubu butaka bwiza bwera. Ijambo ry'Imana rize mu buzima bwawe ryere, ngo rizakwerera 30, izindi zikwerere 60, izindi zera 100. Mwumve ico kintu gikomeye cyane. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu afite ubutaka bwiza, umutima ufite ubutaka bwiza, ikintu cyose kibere mu materaniro, imbuto yose yinjiye muri ubwo butaka, imbuto yose igeze ahantu hari ifumbire, iyo mbuto irera. Nukuvuga ngo rero imbuto yera bijanye naho yatewe. Nukuvuga ngo iyo itewe ahantu hari ifumbire, iyo itewe ahantu hari ubutaka bwiza, iyo mbuto izayera neza. Dore ukuntu imitima rero y'abantu itandukanye. Uyu mugoroba ndagusabira, Yesu ashaka ko mwera imbuto,
mwumve icyo yavuze hano muri Yohana ngo simwe mwantoranyije ahubwo nije wabatoranyije mbashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi izo mbuto zigumeho. Imana ishaka ko wera imbuto mu rugo rwawe. Imana ishaka ko wera imbuto mu bana. Imana ishaka ko wera imbuto mu rusengero. Imana ishaka ko wera imbuto mu kazi ukoramo. Imana ishaka ko wera imbuto mu nshuti zawe. Imana ikeneye ko wera imbuto. Ugomba kuba ubutaka bwiza, umutima wawe ugomba kuba ubutaka bwiza bwera imbuto. Amen. Haleluya. Dukeneye imitima imeze nk'ubutaka bwiza ishobora kwera imbuto nziza, kugira ngo uzererere, kugira ngo ijambo ry'Imana rizagira ico rikumarira wewe. Nimba ukeneye gukura mu buryo bwo mu mwuka, nimba ukeneye guhinduka, nimba ukeneye kwera imbuto, nimba ukeneye guhindura n'abandi benshi cyane, reka umutima wawe, sengera umutima wawe ubu butaka bwiza, hanyuma ijambo ryose ribibwe mu mutima wawe rizazagera, kubera kuko ngo rizera 30 ngo cyangwa 60 ngo cyangwa 100 cyangwa zirenge 100. Dore umukristo ni umuntu umeze gute? Umuntu ugeze mu kigero gikwiriye ciza ni umuntu ufite umutima umeze nk'ubutaka bwiza, ubwoko bwa nyuma bw'ubutaka bwiza. Ijambo ry'Imana rigeze mu mutima wiwe ngo abasha kwera imbuto. Reka mbabwire ngo ico wahamagariwe niki? Nukwera imbuto. Kandi izo mbuto zawe zihoreho, izo mbuto zawe zibe mu rugo rwawe, zibe ku mugabo wawe, zibe ku mugore wawe, zibe ku bana bawe, zibe ku nshuti zawe, zibe aho ukorera. Mwere imbuto, abantu babasoromeho imbuto nziza, abantu bahere ko bahinduka. Abantu nibabona imbuto zanyu nziza, abantu nibabona imirimo yanyu myiza, izahera ko abantu bahinduke. Erega imbuto zawe abantu bozisoroma. Erega wokwera imbuto nziza. Ese uratekeza ko nawe wokwera imbuto nziza kugira ngo abandi bantu bakwigireho bagusoromeho imbuto nziza? Ndabizi ko ari icyifuzo cyawe. Reka umutima wawe ube ubutaka bwiza kugira ngo ijambo ry'Imana ryose nirigera mu buzima bwawe rizaguhindura. Reka dusengane namwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mana data, Mana ikomeye, uyu mugoroba mwiza udasanzwe, ndasengeye mwene data, turifuza ko Mana bagira imitima imeze neza, yumva ijambo ryawe kandi yera imbuto. Buri muntu wese amenye ko wamuremeye kwera imbuto, kandi tumenye ko atari twe twaguhamagaye cyangwa twagutoranyije, ni wewe wagiye utoranya buri muntu wese kugira ngo agende yera imbuto kandi ngo izo mbuto zigumeho. Mwami Yesu, reka ijambo ryawe rize, reka imitima yacu Mana ibe iy'ubutaka bwiza. Ndasengera abapapa n'abamama, abahungu n'abakobwa, kugira ngo imitima yabo ibe ubutaka bwiza, kugira ngo ijambo ryawe ribibwe muri bo, ribashe kwera imbuto nyinshi. Mwami, babashe kwera imbuto mu miryango, babashe kwera imbuto mu nsengero, babashe kwera imbuto aho batuye, babashe kwera imbuto. Haleluya Mwami Yesu. Reka abantu babashe kwera imbuto z'abihanye, reka abantu babashe kwera imbuto z'abahindutse, reka abantu bahinduke bera imbuto z'abahindutse. Mwami Yesu, fasha buri wese agira umutima kuko ushaka Mana. Reka buri wese agire ubwoko bw'umutima bwera, kuko data ni ku ijambo ryawe ribitubwiye. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu. Umugisha buri muntu wese kandi ukomeze buri muntu wese. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye kandi mbishimiye. Amen. Yesu abaha umugisha n'ubutaha kandi mugira amahoro.